Hello, madam. Si kayo ka di jay maestra na ni Imbyang? Siya jay kwa, jay anti nang agtartrabaho dito'y abroad. When? Haan ta, tinawagan kayo nga talaga ta nagipulong dahi ta nga kaanak ka. Ang dagami ka no ti kwa, babayadan da nga ipapa-project yung nga kasilyas. When? Hani damag ko lang kuma. Apay nagdi naman dito nga iniduro. No 20,000 nga talaga, madam. So, inya dito, madam, no. Lumalpas ka nga tumakya. Dati automatic nga taga-ilo. Haan magdaya, madam. Apay kastaman kang ina dito nga iniduro. Naggatgatangan nyo dito, abroad. Ay, sa may sa. Apay tayo pa project yo, dagita kasta nga banbanag ti eskwilaan. Gobyerno ti aggastos dagita, hanga dagita naganak ti estudyantiyo. Nagangaan yun nga ti swer-swerte yung nga mamaestra. Haan, hangko nga kung kontraan, nalalaing kayo nga agisoro, wen. Maapay nga rod, takasta ti aramid yo dita nga eskwilaan nyo. Pabayadan nyo amin nga paggastusan. Ipaproject nyo tis estudyantiyo. Natural lang nga ti eskwilaan ada nga talaga ti kasilyas na. Nga sagot ti gobyerno dagita apat ipaproject nyo tis estudyantiyo. Ay madam, handa nga basulan no makapultit kayo itayo ni pormiyo. Kidi agawid kayo, iti balbalayo, no makataktakki kayo. Agpaaramid kayo ti kasilyas, dagita opisyales, iti gobyerno, ti pagbayaden nyo. Hanga dagita naganak ti estudyantiyo, tahanda nga pidpidutan, iti kwarta. Nagado ka no, ti kulkulitain nyo, tila ka no ipapaproject yo itang eskwilaan. Naglalaingan yun ngay. Imbag kumano private dahi tang eskwilaan, madam. Public dahi ta. Gobyerno iti mang punpondo dahi tang eskwilaan. Isungarod nga dita, may nga pinag-eskwila, dagita kaan anakan me. Kada ubing dita nga agis-eskwila, dita eskwilaan yo. Taawan ti kwarta me. Tapos nagado ti babayadan gayam. Ay anisyal kit di. Ay wan, iso nga talaga taramidin nyo dita, madam. Agmi-meeting kayo, pagtutungtungan nyo, kan iramidan nyo ti solusyon, day ta pa nagpaaramid ti kasilyas yo.